Жетем козу, söz айтайын тоқточу, қайда бара жатасың? Отун демне қыласың, қамыр жүріп нан қылам, нан демне қыласың. Мейман болып кетсін деп, үйге сотты чақырам, сотты чақырып эмне қыласың? Атам менен энемди союп жеген беренди, сотто болгон немени уят кылып кызартам. Мен Ахмад, номер 17, Юрий Алексеевич Гагарин атындағы мектеп гимназиясының 3-ші класс оқушысының Алпы Османовтың «Ол ата» деген ырын айтып берем. Айылан айын көрім ай, асмандай көк-көк қоның ай, жайытың ай, күнің ай, жайлың ай, шамалың ай, желің ай, шайыр өскөн елің ай, тоолоруң ай, жакаң ай, жайкалган жашыл жериң ай. Sen barda kırgızım var enetilim, alato akkabağın eleçegim, bozuyun komuş küsü çör önü, jamırtan ömüt koştok kelечегим. Til ulu adamzatқа ıygarılgan, tilin süy toktogudun жеренченин, улутумдун белгиси энетилим, урматы sen атамын энекемдин, силер кыргыз мен кыргыз ошол үчүн. Анайын көл ата ай, өрүктөгүн гүлдөп он ата ай, жыргалдагын көр ата ай, Нуралдын көп ата ай. Мен кеме келчү жерге эрте жеткен, кебелбей эки жагым кичер эткен, көз жеткиз бул деңиздин аркы учуна чыңайлак жаштыгымы таштап кеткем. Мен бир куш учар жерге учуп жеткен, жем алган жаламазо жайдак беттен, кайдадыр бийик тоолор арасында тарынчак жаштыгымы таштап кеткем.